baba awume kancane ukuloku ufaka amanga abantu lokuhlohla amanga abantu phakela umsakazi uthi abantu beza bezofunda South Africa bedayisa obhavu uthi abantu beza bezofunda bedayisa ingubo ayikho lonto babezofunda kumuphi umhlaba imuphi lo mhlaba wena phakela umsakazi othi nophethe namakhosi enu imuphi lo mhlaba okhuluma ngawo phela umsakazi ngoba umhlaba wase South Africa uphethwe abelungu yabona ukuthi ikhanda lakho sile kahle Parkside ofethu ngabe ulwele ekutheni kwenzakalani ngaphansi kweSouth Africa ila kunama resources khona ke lapha ila ulwela khona umuntu omnyama ukhuluma ngama resources ama gold yabona ukhuluma ngama silver ukhuluma ngama diamond yabona ukhuluma ngama bronze ukhuluma ngabo diesel yabona usiyaqala ke sesifaka amehlo ke sesiyakuza ukuthi uyakhuluma but musa lokuthi solwela itolo solwela ukuyosebenza la bekusebenza khona ama foreigner what about ama graduate my bro about nurse abodokotela ama lawyer my bro uwabekaphi kuyona yonke leli cliff yakho njengoba niqhifizizwe shuthi wena uqhifizizwe ngama matric kuphela ngabantu abangafundile kuphela ubabekaphi abantu abafundile abane knowledge abanolwazi abanama qualifications uyabalwela kule mbhedo wakho olwelayo noma usalwela ukuba middleman isambe siyosebenzela umlungu sithenge sibuye sidayise sibuye siyothenga awufuni sibe ku manufacture kube yithina esikhiqizayo sidayisela belungu sidayisela amazwe come on me bro umsana ukuloke ndlala uphakela umthakatheni ufake ienga guys lana inkinga yethu umlungu inkinga yethu umhlaba ningalwa ningayo yonke indlela as long umhlaba ungakabuyeli kuthina abantu abamnyama umhlaba kahle kahle guys iyona mali hayi le mali enifidwa uphakela umthakathi yephepha lo yakuona imali umhlaba ngoba nale mali yakhiwa isihlahla phela esakhi iphepha livelaphi emhlabathini shuthi into ebaluleke ngempela yini umhlaba nesihlahla esikwazi ukuthi sakhe iphepha elikwazi ukwakha imali thina masingathola umhlaba sithole yonke into akudingeki ukuthi ijaha amaphepha asambeni guys hey Jacinta nayenza indaba eMangobese nayenza indaba impela eSouth Africa yazi njengoba ngibuya ngale emazweni angaphandle eZimbabwe ngibuye ngishiswe ilanga ngemnyama ngiyacabana ukuthi bengidrive plus minus kufika lapha eBora Gate ngidrive isikhathi eside ngicana nalobuso vele bebishwabene ukungalali hayibo naba laba kwa yini home affairs le immigration laba gcoka impahla lezi egreen lapha na eBora Gate sengidlulile ngale gedeni lase Zimbabwe sengena nganeno hayi nesitalele Nkosi yami hayi nesitalele bafethu hawo ngiyanivuma bafethu niyishekile iCountry yazi ngendlela ukuthi manje uyazi bafethu ngingene kahle ngale sengiza ngapha manje sengicedile futhi na okay imoto anyway uceda ngale mase iphuma inankinga ngapha nje kuphela sewena ushayise passport yakho ngishaya ipassport ke lapha sengiyaphuma sengibuye ekhaya egedeni la ngapha ngakithi so la amaphoyisa phana amavenda I think amavenda umvenda lwana umvenda lwana ngifuna unicwashisa bakithi ukuthi lento lena eqalile eSouth Africa inobuhle bayo nobubi bayo ububi bukhona nobuhle futhi bukhona uyazi indlela abangitreathe ngayo laba bantu labana abangibuza ukuthi mina ngibuyaphi ngithi mina kanti ipassport lena ayisho ukuthi ngwase South Africa nanti ngicale ngibatshela kahle hayi ngibuya ngale kobhinga Bulawayo ngiyabala lezi ikolo lezi bekade ngihambele uma ngisuka lapho bathi umhlobo wabani wena ngiyabatshela yazi lo muntu wasuka lapha ecounty yakhe straight waya ngale ema office wona lawa we immigration or whatever yona lento leyo
mangifika lapha na sengiya interview ufunde kuphi isikolo Matekuletsheni wamenzelaphi izinto enjengalezo. Hey guys, sefat nathi ezweni lethu vele sambe siphethe ama ID ngenxa ukuthi ibala lethu limnyama kakhulu. Ayingeke kanti siphiliselana kanzima ngempela kanti kahle aningitsheleni kahle aningitsheleni nje kahle aningitsheleni kahle sefat nathi siphile kanzima la nethi ngoba kuclean country. Ngizangalanyulelwa ukuthi kufike vele mina bese ngikasukile kahle kahle. Bathi hayi sisemsebenzini njani. Ngathi manje ngenze njani phela ngenze njani ngoba nayo ipassport yami nje ngwada eSouth Africa. Ne-ID book yami nayi. So ngifela ukuthi ibala leli. Hayi niyagula kanti. Ibala lami leli. Hayi niyagula bafowethu. Ngifela ibala lami ukuthi limnyama. Hayi bo kanti ninjani umthethweni? Angithi umuntu ID uyayikhipha ID. Passport uyayikhipha passport. So manje lokungidelaya kangaka lo business nithi yini lalelani. Sizuhlukunyezwa thina ngeke mina nje angifuni ukuhlukunyezwa mina. Angifuni ukuhlukunyezwa. Lalelani bakithi musani ningayenzi lento leyo. Ningayenzi into leyo ningayenzi. Phela manje umvenda ngenje ngiba khona sekazodelela umZulu. UmZulu sekazodelela umvenda. Lalelani bafethu ningangifaki endabeni zenu. Mina ngikho lapho. Ningangifaki nje endabeni zenu. Mina ningangifaki endabeni zenu. Angizanga namasheni mashi mina, angizanga nani. Mina nje kuphela ngizene evangeli ngazoshumayeza abantu. Njengamanje ubanibona bakithi ningangifaki endabeni zenu. Ningangifaki. Kushaya ngamuntu, angiqosha ngamuntu. Mina nje umsebenzi wami ukushumayela. Namanje njengoba ngingashumayeli ngizontshela izathu ukuthi why. Lezi ezithi ngingenaphi silungiseni leyo ungenaphi wena uyabamela abantu bangaphandle shothi udla nabo ufuna ukubukwa ufuna ukuba nama followers zithi ezinye mayijika zithi zona awubona ukuthi abantu abakunakile. Mara ukhuluma kanje uthi abantu abanginakile kodwa yena unginakile. Angazi ona yena umuntu imfene yini. Ngiyazi bakithi ukuthi into osuke wena uyifuna uma omunye ekhuluma against lento osuke wena uyifuna vele uba yisitha. I know that. Njoba ningibuza athi ngingenaphi ngingena eminyango wase South Africa. Lokho kwenzakalayo kwenzeke eSouth Africa. Ngingumhlali wase South Africa. There's no way ukuthi ngathi ngubaba omdala kanje izinto zenzeke eSouth Africa la ngihlala khona bese ngiya relaxa just because of ngesaba ukuthi abanye bazongithuka noma bazothi ngingenaphi. Kusho ukuthi phela mangabe ngisaba ngelinye ilanga ngiyothola emzini wami kuona enye indoda bese mina kumele ngincike kuyo noma kumele ngincikiswe yiyo noma ngikhothamele yona. So no, cha, I've got my own rights. Nami nginelungelo lombono wami. Uma mina nje kumasheni mashi into engicabanga ukuthi mhlawumbe ngingahle mhlawumbe ngihambisani nako or ngizondelwe kona athi ngikhuza kona. Ngikhuza inhlamba etrendayo bese ngikhuza indlela esihlukumezana ngayo nendlela esigqugquzela ngayo ulaka bese ngikhuza futhi namanga ngoba siyathanda ke manje ukuthi sitrendise isite nyana lento siyenze ibe inkulu sithi noma inkulumo nyana beyincanyana sezibe inkulu ukuze wonke umuntu athukuthele noma singekho isidingo sokuthukuthela. Ngeke ngikhethe abantu bangaphandle ngiyekela abantu becountry yami ngose South Africa mina. Kodwa ngithi singathathi isiqalekiso ngenxa yokuhlukumeza nabantu abangenaqala. Ama drugs qale mina one man show mina. Ubugebengu ngiqale ngabo one man show. Kukhona ngafika ngakhona mina. Wena ucathi mhlawumbe ngicela ukukhuluma manje la iphone lapha njengoba manje ngishutha iphone. Angicala efonini mina. Mina bengihamba town to town
faka izipika khuluma amaqiniso vezela abafundisi abanye abasuka ngaphandle abanidlela imali bahamba namhlanje nginitshela one man ngwane bengakafiki kunina nithi nginejealous ngoba ngihamba ngekhondo ngatshela nangeinyanga ezini robhayo ngamanga angicali mina nginsizwa mina ngeyami indlela ngiyazi mina ukuthi ngiexpose inyanga lezi ezirobha abantu abezidlala ngabantu zibashintshela amaphepha beimali ngikhombisa straight town to town ngeke ngitshele soya leko Josini lena wambi ungena yonke indawo ngihamba town to town ngikhombisa abantu ngaze eThekwini ngahlaseleka lapha zangifikela inyanga lapha eThekwini ngaphuma ngenamiyuqo ngiyayimela mina into yami ngoba ngangikhuluma iqiniso namanje mangithi bafowethu asihambiseni kahle ukuklina kwe-country angisho thina ngithuka abaningi asebaqalile ukungithuka lapha sebaqalile manje bayagula kuyimanje baqalile manje kuyimanje phela isitelekiso bayithi awusithole ngokuthi mhlawumbe inkinga yenu ukuthi nemanithukana nisuke nithemba isibhamu kanti masovuvukela inyawo isibhamu ngeke sikusize masosangene ekhanda isibhamu ngeke sikusize azalwa ngemzini odwa bakithi mina ngikhuluma nje one man futhi mina anginamuntu ongi-influencer anginamuntu mina ongithumayo mina ngiyimele neyimoto ezipakile la angiphiwanga angidonathelwanga ezami hard working pace so mangabe nginikhuza ukuthi yebayithi njengomfundisi ngicela ukuthi singathathi amanga siwatrendise singazivikeli ngamanga singahlukumeza abanye abantu ngamanga yes it is true sekuyazwakala ukuthi okay fine sithukuthele ukuthi ugovernment akasinakile ngenxa yokuthi sinawabo umakhelwane bethu laba uthembele kubo ukuthi thina kanandaba nathi fine masibatela athi ababili emakhaya ababili kuyiqiniso umuntu mangibuthi akabili ekhaya kubo kahle uqiniso njengamanje ngithi mina ke asibanikezeni into zabo asibapheni imali yabo thina sibakholoda sibabhadala endleleni maphoyisa umuntu masekabiyela kubo awusamkhiphisa itshotsho kusekhomba kumele ayibhadale ubhadala imali kwenzani ngoba ubuyela kubo lo muntu angithi uqoshiwa ngithi manje noma sengikhuluma ngalo nje sengiyathuka nje ngithukelwa nje kuphela ukuthi ngithi mina amaphoyisa wayekela ukuthatha itshotsho ebantwini asebabiyele emakhaya kubo nibahlukumeze isiqalekise sohlela la eSouth Africa asizo affectani nenodwa sonke siyo affecteka inyembezi zabo mangabe nibahlukumezile kabi ife limnyama ngeke lishiya umuzi wami bese lishaya kule mizi yenu ninengenanhliziyo ngabakhona kumasheni masha abangenanhliziyo abanenzondo abanenhliziyo ezimpi bakhona kumasheni masha abanenzondo omunye awazi ukuthi ngwathandana nomuntu ongaphandle wamhetha or omunye mhlawumpeni kwenza angazi or bangena ebusinessini and then from there lo muntu ongaphandle waphumelela nawasala emuva uyabona nje abanye baqhubha inzondo nje kuphela abanye baqhubha inhliziyo embi abanye baqhubha ubusathane nje kuphela uyamuzwa noma ekhuluma ukuthi alikho igama lakhaya so nifuna ukuthi sonke manje siphushe leyo line leyo never mina inzondo anginayo mina I don't hate but I quit I don't hate but I quit so ngeke sonke sihambe ngoshuno wodwa sibekeni bonke labo shuni laba sibe sesichuzo wodwa ozosuwinisa ngendlela eright engakufuna ukuthi sihlukumeze nabantu abangenaqala ngenxa yomuntu oyedwa osowakhuluma amasimba noma osowakhuluma udodi ngoba bakhona bona abantu bangaphandle vele abaphaphayo and bakhuluma bale emazweni le bashlayitha umlilo ozohlukumeza abafowabo abala so ungathi mawubona umuntu lapha ku video ethukana ekuphi bese Nigeria whatever or ethukana ekuphi bese uthi na wonke ama foreign ayadelela cha anjalo ayikho njalo sengishilo asingayisebenzisini inzondo singasebenzisa amalungelo wethu kabi sinelungelo kulona country yethu sinelungelo lokutoyitoya sinelungelo lokwenza whatever yethu le ndawo le manje ke nani enisemandleni lapho okusungula lento leyo akusho ukuthi njoba nisemandleni okusungula imash and mash then manje we are going to control our homes, you are going to control our kids, you are going to control our life. The only thing you must get the other side
nathi ukuthi sibona ngayiphi indlela then mangabe kuyona cha man lapha sikwenzeni so lapha nizosimosha manje mangabe konke sikhuluma ufuseke umsulu kanini wena thula wena msunu whatever bakithi yazi yasibulala i-social media bakithi sihamba sithuka abafana nje manje sihamba sithuka abafana ke manje phakela umthakathi manje into ayenzayo ngiyibonile ngiyalandela bafethu ngibonela sejosini lapha nathi bekathini aza khuza umfana lapha nathi ndoda ungahambi lapha nje manje uncamlele lapha hambela ngale emuva ngoba labantu laba bathukuthelwa laba ngenza which is true levangeli lelo uphakela lokuba uqale kudala ukulishumayela namanye amadamage senza kwezindawo ngaba wenzekanga ene bekuyikona uthi mashi kumele rotate izifike mayifike edolobheni lami nami ngiyayijoina mayifike kona idolobha nomunye uyayijoina mayifike kona idolobha nomunye uyayijoina futhi kanjalo ithi scoot akunankinga lapho kusanjiswa ikhalo kuyazwakala but la beza ngolaka ngenzondo ngoba whatever nendlala ngoba ezinye zilambile la phethwe indlala kandlala noma ekhuluma yezothi unuka umlomo wendlala azolambela kithi thina abanye nale nsuku nimashini mashi ningazomoshelwa yilambi izinto ezingena vision izinto ezingena plan osomathuba